Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kiseng phalang bapher jong ka Southwest Khasi Hills District kilapin paw ya jing persha ka bajur halor ka jing thmu ka sarkar ban pin kan ria kam yo executive engineer ka PWD badi u superintendent of police jong ka Southwest Khasi Hills District uba bijarwa hadian ka jing persha ka seng HYC Maukarwat Circle ka FKJGP Southwest Khasi Hills District ru daga jing sngo khya habakran shakilat patai kubor kalong makini ki officer ki dei ki badang trei khandiat bnai hapo ka district Khamtam USP ubadang trei tang kumbah nyubnai tam AA. Kasingling ba uba balse kharbani General Secretary FKJGP Southwest Khasi Hills District. Kalapan pau bakani kajingpin kanria akam yakini ki officer kanong kajingdu nong ka bakrawi ka district. Namar hagiri khandiat bnai lui I kajing trishtom jongki Khamtam USP nakbenta banrat dingkhong yagi jing snew kum yu drog bat kinong de kiat bean hamo kerwan. Kaseng kalong ru ba uni officer ulong ubriu ubala ban ai kajing trilang bat ki pat ba ki senglong kme ki samla shnong kumno banwanra ya shong suk shong san khamtam hapo ka than mau karwat baro ka wei kumta ka seng ka kuntu mardor ka sarkar lingba usumbut menteri rang ba ka sarkar jila ubadai pe ru yak tanat kampo yeng uba prestun tensong ba unsang ye no ban pin kan ria ikini ki officer namar kumbatip ka sarkar ka thmu pin kan ria no USP ka Southwest Khasi Hills District daga jingmut banwanra USP bathamai ubam dei u khasi bat kabala banwanra jing e shibu ni upat ba ajong ka district khamtam hagaktian ka thlet panyakran kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills District ringkat ki wei ki seng bhalang kimban se ban mi madan haringkat ka jing trilang ban ki riurang ba shnong bat ki pat ba nong shong shnong jong ka district naklen ka sang FP ka khot express kana por bumta hadin ba naklen ka seng kayu ding tip tikna ba kana ka sarkar kamut ban kriya ik officer napo district ni napo Southwest Khasi district ni tetan liang ka FP Southwest ka paw di sokya kalau ka jing kriya ka sarkar ya ki officer buper kamtam engineer ba SP masyong no SP meta tang nyo banai dong tre po ka district ni tre ka kita ki nyo banai ka jing tre ka jung li isibun ki kam ki ba lawan ra ya ka jing mentoy kamtam ha ka shung san po ka district ni masuk pen kan mau banai kadiat sini lembaga sosial media pihak bani ba kisah kami po mau keluar dari portali ki spak tali ban ong ni spak tali ki kiat lah yo kiam lembaga selang lembaga plus department lembaga jeng ai ketika mon ketika yang dulu SP jungi po district teh ndai ka sarkar menta kamut ban telefon yo tip kayak kadau perlu kin se don manuru bukan menteri simet balak ban penbor se saruk ban weng no euro ya time tip saya nak lihat ni kum keseng bagi pajak ini nong juga district Boracay ni berpau jin persya kalau kadin tunggu juga sarkar bantan pal USP jungi te barak juga por ngayo seru bagi ditunggu ke sarkar ke orang ban bantan pal USP jungi dah ke bawang rak ya uwe USP bude barila ubatan akting atlet nak liang jungi ngulak basutu kamtam ka district jungi ka district Batanglung ba babu na pling jungi shaneng ngulak le banakkan nak tinti la se na wat akting lisru se ka ka wala jing ba kasuka na ka pos ko le ba ka hum department ka jupun paw ya kane bagi kwa ik ba tin ai ketika mon di kadiang ban trelang ban rap dong kau ya kajing sendiri te haba nak liang ba kilayo ubru ba kishania ba de trelang le ka sarkar ka tumu ba de ban weng no yu dan mata daw na kaliang duit persen ipa e kene ka korwa ka message sha udi petition mustadri ba prostun tungsong ba de ru aju par u ba de ru aju par inchat ka hum department ba ude ban weng no ya kajing tumu ka ju ban pen kriya e kidi officer ibaran po tipni lala udon sha kajing klip na ya kata ka shung san hapo ka district ni nama ko molong haki por boro ka district ni la julai hidrop kena ka jungi kelangop hidrop dah den jingwan SP lembai jung telang ipat ba kaptang semu kumina po iyo mukruat isang sama shnong to la telang lemba lengkap du SP la ai tigamon tikadian hadu ba mentang kumangalom ta kladuna bat ngiso bala don bala ini iso ke jungi dang don menta ida ka sokal kam
kalang bu susu in kini usar ki badan batang kisah bantuai namta kasih usuk jungsan kalau jimentoy yupa yung dengan lain dan yang keseng kakarpat sukar bamde ban kerja ikini usar lada ka sokal karle do bom na kalian keseng berkiwi kiwi seng balang di badan politik kamtam nang baki rang baisnang berfer di badan politik juga berkini rang baisnang insa lai ya baron kam kardai ngiru bahabi madan ro ni haban mi madan nam ta jing ha ba ka jing tohi jung pai ba jung ka stik ki berkawe kalau ka ditumu jung ka sokal man pen ya kam iki ofisal ke badan po stik jungi kuma pa menta USP nang baru engineer pada menta USP le menta tentang nyobnai ulang dan po stik jungi ka basulungo kasang balai panong sokal madueng no ya kini ustaz apa kasih dunia. Jadi kali kalau mentah yo lese don rendet ya ke bawah penong suka banweng no yo lu SP ke dunia. Maku malap kaseng ai maka jintoi kita ke jugu hati kidat nai baladon nang baka jintelang baki rambak snong sesama snong isilong kami kamtam hamukrat pabun kijistiu larab bingkong kamtam kiba di drop bat kiba dikiat biain ini kendiat mulai pilai ilang bagi sosial media ba isang kami na po mo crop expression bila te kiat diki spa teli ki bila lembai tin trelang baka home department ne ka police man ba ko fe to SP ting so ban ong baka jim temu ke soka ban pengriak kam yo SP ni apa baka don ledat maku malong hagi por boro home department kajukan ni kani kenten bangi kuat bagi paiba kinuan sekma ban trelang nam tak kajing baha dimiat jong kajalahi boro kowe te habakum ta ngilayo iki ofsal bagi paiba ki ai kajik senia rek sokal pat katumbat barwan banweng no ikum kita ki ofsal bagi paiba kisnya kalong ke kajing du ke bakrawi ke kajungi bar ngala ban ongro balada ke sokal kapua ba ka distrik kajungi kalong ke distrik Basyung Sok Chungsan hadem penek syah unit SP jungi bakaba susi kalong ba kading temu sokal ban weng no ya unit SP man ban telefon no SP jungi da kading temu ban ra USP bode barjala kaba ka distrik jungi kalong ban priang ikum kita ki bro di banabar nama bar ni tutu baka distrik jungi kalong badanglung hakakin kaslik kalong kajing kam tamba ki kinong ki jungi ban kerne kaktin hendir ngi manang kam ta mek English ndandon banang tan tagiba lalang stala banong te kala kapenjengai kajing trekam jumpai ba ka department te teng ba tang da ding bom struktur tenro ka pedu bensin lupa ya ki ban terang ba ka police department terma kata ngisgo ba ka sokar ka dem penek biang ya kini gi officer ki badon ta kata USP ba ni kwaro ba ka sokar kadai ban snap ya kasur yung paiba kusur yung ki break badan hapo ka distrik sos kasili jungi ya ka bagi paiba kinang kwahi ba kini ofsal ki bandon biang akan distrik jungi ban syong no lalaki wanra ubreu banabar umla ban student kamera sibun kijing bar kumrum keram hapo distrik jungi kamtam hukum department ya ka balik se kum paiba kila ai kijing mo kajing ya selang kini si por boro se la wan ubru bam sutin kasim di Aisyah paiba ban kai kajing telang nam tamra bin khong ya kajing sneu hapo ka sudungi tira kata kadai ka masai ni pha karwa sha u deputy chief minister jungi ba person tensang ibaderu minister berpek ya ka home department masuk bah ban wengno ya kajing temu jeng fi temu jeng kesokar ban sonfor ya USP apa sini lala pikwa sha maka distrik jungi kalong ke distrik ke Basyung Sok Chungsan balala ka sorkar kam snap lo na kalian kaseng FPGB sorbes kasil ban lembah ke jung trelang kiwi seng balang ke banah distrik bat ki riurong ba jo kadong kathan
kira ba snong kisah sama snong kisulung kami lala don kami ngi mari hapen mi madan ro ni hapen mi madan nam ta kajing bah ba badam ta kajing sung sung sain jong ka district di bulak kawe dengan skam baka sulkar kasnap ba kaso jong inung sung snong jong kasor wes kasil ka jongi tangkene